Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Eddallu alel hayri kefa'alih." Sadaka Resulullah. Eddallu alel hayr, жақшылыққа dalalat kılgan, жақшылықты көрсөтүp, аға себепчи болгон. Жақшылыққа бирөөнүн колунан жетелеп баштап койгон инсан кефаилих, ошол жақшылықты өзү кылгандай соопко ээ болот деди. Кандайдыр бир инсандын жакшы иш жасоосуна себепчи болуң. Анда түшүнүктүүрөөк болушун үчүн Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mi'racından haber verem. Tünkü seyil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Laqitu İbrahim aleyhisselam leylete usriye bi." Allah meni tünkü seyilge alıp çıkkan tünü İbrahim peygamberge joluktum deydi. Subhanallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah meni tünkü seyilge alıp çıkkan tünü men İbrahim peygamberge joluktum. İbrahim peygamber mınday dedi: "Ya Muhammed, ey Muhammed, akri ummeteke minnis selam." Ümmetine menden salam ayt. Bizge İbrahim peygamberden salam ayttırıp yürgen. Qaraqla. Cennatta turup salam ayttırdı. Ve akhbirhum, aytıp koy. Muhammed, ümmetine aytıp koy. Ennel cennete tayyibetü turba. Beyiştin toprağı uşunday jipar jittanat. Бұл жерде топыраққа су чатсаң, негедір андан азон шығып, кейбір адамдарға жағымды болады. Айбай жағымды жыттанады. Ибрахим пайғамбар жаннаттың бейіштің топырағының жытын тайибеті турба, бейіштің топырағы өзі миск жыттанады. Уазбетул ма, суысы айбай ширин, дамды. Қашқайған бұлағыбыздан су ағып атса дағы, анын жанына ес алғаны барғандар бияқтан кола көтергенше барады. Кола көтергенше барады. Колаға қаны үйреніп қалғанда. Жалған деле бирөө силердин суңар ушундай ширинде десе, ооба деп коет. Ал суусунун шириндигин билбейт ал. Силердин каныңар колага, башка ширин суусундуктарга айба суктангандай, бейиштин суусу ошондой ширин. Бейіштің жері дың жерлері бар. Еч нәрсе егілбеген деп атады. Бұл үшірге жайын тоқтатып тұрайын. Елестеткілі. Араңардан же атаң, же апаң қайтыш болды. Құдай рахмат қылсын. Же бір туғаның, же жұбайың қайтыш болды. Же ұлың, же қызың, же жақын досың, же қошынан кетті. Жақсы көрген. Жерге өз қолың менен көмдің. Bir günü sağa қошынан же атаң өтіп кеткен апаң түшігінде кіріп, ұлым қағылайын. Бұл жақ ұшындай жер екен, шындық екен. Топырағы жипар жыт екен. Суысы бар екен, дамды екен. Бирок ең қалғандай еш нәрсе келбеген жерлері бар екен деп айтса, есіңіз шығады. İbrahim peygamber bizge uşintti. Muhammed ayt ümmetine. Beyiştin egin egilbegen boş kalgan yerleri var. Allah atayın seni ümmetine koyup koydu. Girasaha, oşol boş yerlerge egile turgan, tağırağı senin ümmetlerin enge turgan köçöttür var, taştay turgan uruk dandar var. Men oşan eskerteyin dedi. Ümmetin görüp boş yerlerde alıp kalsın dedi. Muhammed peygamber, İbrahim peygamber, oşol kaysıl, köçötü kaysıl, sepçü uruk dandары kaysıl dediler İbrahim peygamber. Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. Qara. Subhanallah. Velhamdülillah.
ve la ilahe illallah vallahu ekber. Boldu. Uşunu menen Subhanallah degende kim misalı Subhanallah dese anın atı жазылған bir darak egilet. Elhamdülillah dese anın atı жазылған hamd darak egilet. La ilahe illallah dese anın atı жазылған la ilahe illallah degen жазуsu var darak egilet. Kim Allahu Akbar dese anın atı жазылған Allahu Akbar degen жазуsu var darak egilet. Bir jol aytsanız bir darak, 10 jol aytsanız 10, 1000 jol aytsanız 1000 darak egilet. Sizdin atыңız menen möөр basılıp kattалган. Bul emneden habar beret? Bul degeni siz oşol daraktın niyesi bolası oşol boş yerden oşol beyişke egilgen daraktın niyesi tağıragı siz beyiştik bolası inşallah. Oşan için Peygamberimiz "Ad-dallu alal hayri kefa'ili" жақсы işti büröge kabar berip jayılkan anı jasagan menen birdi. Siz büröge aytsanız al aytsın şu sözdü. Birok siz bir kişiге жеткирсеңiz al şu sözdü aytsa anın ele özünün atı жазылған darak egilbeyt. Sizden uqqandığı üçün sizdin atınız жазылған darak al aytkan sayın sebepçi bolğandığı üçün sizge de egilip durat. Atalar öz ötüp ketkenlerimiz var. Apalar öz ötüp ketkenlerimiz var. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Rabbim uşul sözümdü apamarnadım, atamarnadım degile. Apaňardın, ataňardın atı жазылған darak egilsin apaňardy eger jakşı görsüňär. Erteň Cuma hutbası birrul validayn ata enege hizmat kılуу jana alarda ardaktap sыйлоо jönünde bolot. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Allahumma inneke afuvun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Selamun aleyküm.